Arambai News Guwahati da Maitelon gi pau tabiri basingbu yan handu makta da chingangbam Sujitrani na kurumjari hojing asigi samlappa mariba pau sing lobirase ngasi September gi 13 irai numit lebak asigi Prime Minister Narendra Modi gi humbudurama thoi suba mapok numit ka iroinana Assam gi CM Himanta Biswa Sarma na Guwahati gi Bangsi Gopal Mandira chatuna Prime Minister gi yaipanaba thongni zaki ngasi gi numit asigi miroiba thoram amoina Guwahati khaktadagi lising humpu yauna Assam da mioi lak taret hena COVID vaccine kapthoki Assam da no makhalgi jahas manga CM Himanta Biswa Sarma na lamthakre jahas manga asigi manungda MV Sonaina Guwahati dagi Kurua fauba MV Luhitna Nimati dagi Kamlabari fauba aduga MV Pratima Pandena Dubri dagi chathok chasin tawragani aduga hariba passenger jahas ahumasi khaktanatana rescue jahas anisu lamthakre masi amana Guwahati gini aduga amana Majuli da thamgani panbayai Guwahati gi Lachit Ghata ngasidagi ferry service su hokre Assam gi Council na lauba akhanaba higher secondary exam gi routine ngasi thadorakre exam asi laglibo October amadagi horaga November 13 fauba chathagani jackson thorang oina parikha hodringai gi minute 15 gi mamangda wahang che sing yenthokani haire Assam gi opposition party singi manung da charang naba kya thokhaliba MLA Akhil Gogoina party amatana mirep lauthoktringai nanghoroi matagum Thaura Baipol Sita Raizor Dolgi Mirep Lautoktuna Maki Party gi Khongpham Chetnanaba Hotnariba Akhil Gogoina Congress ki di Matik Chaba Mirep Leite Karigumba Congress na Thaura dasu Makoigi Mirep Thadorokpa Thoklabade Baipol Togodoriba Sit Tarukmakta Raizor Dolgi Mirep Thadokani Haina Akhil Gogoina Congress ta Kihalakre Adubo State Congress President Oriba Bhupen Borana Akhil Gogoigi Mawa Tabidana Party gi warep matungina mirep thadokani hairakli Nakal amaromdana Moriani da BJP mirep oina chongthokadoriba Rupjyoti Kurmina Prime Minister gi mapok numida sida mamangda mahakna Congress ta leiringai asuk matik chaba Prime Minister amagi mayokta ngangkiba kaya adubu pap langjarabani haiduna madugi pap koknanaba haiduna masamaki khajaida makhut animakna kayarak hanna phujinjakre Silchar gi potharaba Judge Vishnudev Nathna mayai tangbal logduna ngasi nomagi oiba legal aid camp kam village level legal awareness program ama Singerbonda leiba Potsangbam Rajendra gi yumda pangthokre thoromasida lamdamasigi saknaraba citizen Changkramayum Mohanna akhanaba mithungoina saruk yakhi Silchar Legal Services Authority gi Paralegal volunteer oriba Potsangbam Rajendrana sinlangduna pangthokiba ngasigi thoromasida Vishnudev Nathna marik chumna khungang amadi sahar singda miyamna ain ngakna chatpagi matangda mroiba wafam kaya phongdokibaga loinana hauziki matamda yumthong khudingda thokliba domestic violence ki matangda sugaina takhi Prime Minister Narendra Modi ki mapok numit ngasi asidaso Manipur gi CM N Birenna mapok numit asibu ngakladuna Imphal da lu nalhanbagi khongjang changsinkibaga loinana Health for All schemes launch tawkre State lenga ki scheme asina khunai asida leiriba tongan ba section gi miyoi singi yumthong khudingwakta health checkup amadi medicine yohanba ngamlagani haiki Prime Minister Narendra Modi gi mapok numit thoram pangthokladuna ngasi hairok tasu MLA TH Radheshyam gi yumda Hairok Mandal Pension Scheme launch tawkre BJP Hairok Mandal na sinlangba Seva or Samarpan gi thoramda MLA sina beneficiary khudingmakta cheng kg 10 su yenthokhi Khangabok tagi Dr. Ataur Rahman amasung M Rajenbu Vice President oina Khuraidagi L Thoiba amadi Khangabok tagi Muhammad Samiuddin bu General Secretary oina aduga Khangabok tagi Nasiran Sahani bu Samata Party Manipur State Committee gi Finance Secretary oina khalle haina party asigi Manipur State Committee gi President Fazi Ashraf Ali na thadorpa chirol amana khangalakle Progressive Writers Association Manipur gi yaithokraba General Body Mifam laglibo October 3 Nomaizing numit ki nungthil pung ama taba matamda Irabot Bhavan Complex BT Road ta phamlagani haina Secretary Angoba Tongbramna thadorokpa chirol amana khangalakli ngasi Prime Minister Narendra Modi gi mapok numit pu BJP na pak sana pangthokpaga loinana khudol port oina lebaga sigi miyoi crore ani henbada ngasi COVID vaccine kap thokre
India की वैक्सीन कापगी खोंजंग असिदा अचौबा इनोड अमा पीखिबता नतना इंडिया ना नोंमगी ओइना मालेम की वैक्सीन कापगी रिकॉर्ड सु थुगाइरदुना इंडिया की वैक्सीन कापगी खोंजंगदा मुतनाइद्रबा निमिट अमा हाइबदु ओइहनखि पनबा याई ngasi minute amada mioi lising nipuni thogi changda covid vaccine kapthokhi ngasi Pakistan malem gi leba kaya gi mamangda chopa nangkhre haiba yai New Zealand cricket team na khudakta Pakistan tour cancel torakre Pakistan ki Prime Minister Imran Khan masamakna New Zealand gi counterpart ta phone toraduna warebasi handoknaba haizakhiba dusu tabirakhidre New Zealand की Prime Minister ना Pakistan की Prime Minister की वा ताबिदना खुदकता केविस टीम ना टूर कैंसिल तौखी असुमना पाकिस्तान की रावलपिंडी दा सानगदौरिबा अहानबा ODI की सानबा होंगनबगी टॉस तौगदबा मिनिट खरा खक्तमक गारकलबा मतमदा वाफमसी लाउथोरखिबने Security number मोइदुना सानबा लेपनी मखोगी सानरोइसिंगी सेफ्टी अमदी security ना पुनमक्तगी हेली हाइरखी अदुबो कैंसिल तौबगी अकुपा मरोलदी हाइरखिदे असुमना पाकिस्तान इकाइब नंगबत नतना मालेम की लेबाक सिंगी ममांगदा पाकिस्ताना टेररिज्म बु सौगतली हाबदु मयेक सेंगना उतख्रे निंगसिंग बयाई इंग्लिशिंग अनीदा पाकिस्तान दा न्यूजीलैंड की टीम ना लेखिबा होटल अदुदा बॉम्ब पोखारकपदगी खुदकता सानबा कैंसिल तौदुना न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान थादोखी असिदा सुनतना इंग्लिशिंग अनि मापंदा श्रीलंकान टीम की मथक्तसु टेररिस्ट सिंग लंदारकपदगी श्रीलंका की टीम सु पाकिस्तान थादोक्तुना चटखी असुमना टेररिस्ट सिंग की हेंजिनब थोंग कयाना इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट पाकिस्तान दा लेप्तुन लेरखिबनी अदुबो इंग्लिशिंग अनि मापंदगी अमुक सानबा हौरखिबनी ngasi फिवम असना मथंग थादा पाकिस्तान दा लाकदोरिबा इंग्लैंड टीम सु लाक्तबा याबगी फिवम अमदा लेरखले अरोइबदा ngasi की तेंतक पामरोइबा पाउ खरा असम की बोरोलैंड दा अनोबा लालहोगलुब अमोइना यूनाइटेड लिबरेशन आर्मी ऑफ बोरोलैंड सेमख्रे लोअर सुबनश्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यामना थुनमक लोइशिलगनी हाइना यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ना हाइख्रे असम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डिब्रूगढ़ की प्रिंसिपल कोविड पॉजिटिव होइरे असम की गवर्नर ओरिबा प्रोफेसर जगदीश मुखीना अहेनब चार्ज होइना नागालैंड की गवर्नर की चार्ज पुनबा ngasi वासक लौख्रे हानगी इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी डिफेंस मिनिस्ट्री ना सेमबा अखनबा मेंबर 15 की पैनल दा यावहनख्रे मणिपुर की चाहाउदा GI टैग फंख्रबगी मतुंग मणिपुर की हाथई मोरोक अमदी तमेंगलोंग की कोमलासु GI टैग फंख्रे आइजोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया दा पार्शियल लॉकडाउन अदुगा अतै मफम खरदना कोविड का मरी लेदना लाग्लिबो अक्टोबर 2 फाउबा सांगतोखनख्रे मिजोरम की अमतंगारबा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जोरा मेडिकल हॉस्पिटल मैडम कॉलेज दा LPM चहुम कैपेसिटी की ऑक्सीजन प्लांट अमा संगाख्रे उत्तर प्रदेश दा नोंग कन्ना चुबदगी मियोई निफुनिथोई लेखिद्रे केरला मदी महाराष्ट्र ना GST की मखादा थाव पुशलकपा ओपोज तौख्रे GST काउंसिल ना हौजिकी ओइनदी पेट्रोल मदी डीजल GST ना कोनबा ओइथोखिरोई हाइरखली उत्तर प्रदेश मिखल की कांग्रेस स्क्रीनिंग पैनल दा प्रियंका गांधी याउख्रे सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ना हाई कोर्ट निपान की चीफ जस्टिस सिंगी ममिंग रिकमेंड तौख्रे कोवैक्सीन अप्रूव तौबगी मतांगदा WHO ना लाक्लिबो अक्टोबर 5 दा खनगदौरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दा पुंगदा किलोमीटर 150 थौदुना नितिन गडकरी ना टेस्ट ड्राइव तौख्रे किलोमीटर 1450 सांगबा लंबी असि इंग्लिसिंगनी कुनिथोइदा हांगदोकलगने तालिबान लेंगाक रिकॉग्नाइज तौबदा चेक्सिनबा इंडियाना मालेमगी लेबाक सिंगदा हाइरखरे हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा इंडियादा कोविड की अनोबा पॉजिटिव केस 13 गा चमरी सुपना अहुम फंखी चौहुमगा कुन्ना कोविड नंबर मोइदुना लेखिदे अमदी इंडियादा ख्वाइदगी मसिंग यामना केरलादा हाबदी 19 चामगा मरफुनिथोई कोविड की अनोबा पॉजिटिव केसिंग फंखी चामगा हुमुद्रानी पाना कोविड नंबर मोइदुना लेखिदे अवानोपोगे स्टेट सिंगी मनुंगदना मेघालयदा 295 मणिपुरदा 295 अमदी असमदा 250 कोविड की अनोबा पॉजिटिव केसिंग फंखी असमदा मियोई 5 मणिपुरदा 5 अमदी मेघालयदा अमा लेखिदबगी रिपोर्ट सु लाखले अरोइबदा लाउथोकचबा मतंग
Hayeng habadi September 19 hauna Arambai News Guwahati ki pau matam kharani gi oina chayol amada thangza khudingi sandokpa lepcharagani masigi damak ngakpigani ngasi gi oina di Arambai News Guwahati da maitilon gi pau sandokchaba matang solution jabaga loinana tabiri basingbo amkaso hanna khurumjari